thua ni khile ti we hoi ta ke chan nga hi ti we masang lai chun phat khat lai chun leisit ki se masang chun van gama gal ni su ni hi ka so bi ti ho pa pathian cha pa pathian la gau thing pathian ngai lut pathian chun van gama vai hom in thina umlo kana umlo gil kil dang cha mun ki het lo na mun van til zaniel sim sen lo zo sile van tham zol pum pin tun sona awa choi chim zo lo athing atina ichilal to na mun van gam chu ai hi chimun a chun kidang ta in gal ani su do na he kidang ma jing na he bible in kitchen ta ei mu sa ve thu bun bung som na ni chang si ya pa chang ko chun van a gala ki sat dai michael le van til ho chang sin dragon cha sat taw ve hi chun dragon le sol cha ho jang chun asat thu win a hi wangin azo po ve chong le vana amo mun akimuta pon chule dragon len golui diabol satan kiti vanui pumpi hem la chu ama chu leya le han om ta nahi chule asol cha ho jang chu ama to le ha than om ta ve kitchen ta pathin thun vana chun gal anum me gal ni ki sa de ti choi mu sa oi ain la chi human civilization masang pe thil so ni ta in a det a phat cha ki he pon he gal ani su e tiwang chu kitchen ta pathin thun mang ai mu sa oi ain la bom ki se tu nan hiam ting cha thalpi chemzam ki thwa ki sa tu nan hi ham i ta bangal ham ki he poi ain la galwang chu ani su mo mo ti kitchen ta pathin thun ai mu sa oi ipci hi chigal chani su ham ka so piti ho bible chun kitchen tai mu sa win vana war gal anum nas center conflict issue chu sin chon sin hian hi bible hi chon sin hi pi he tia ka so pi tia first on bung thum chang li simai le ko hi a chon sia chu dan thu su ke a hi a je chu dan su ke ma chu chon sit a hi ti cho hi chu chu van ga ma gal hin pulut chu pathian dan tu pi pal ke a pathian tu pi num lo na zia hi chi lucifer chun van ga ma chu gal hin pat do ai le hi ta banga chon sit cho angum pha na chu itabanga su do pathian to ki khannan su do ta ni ai zai bung som ngale ko chang ni na ki chen ta na sei jin ai ai pathian to athil sim lucifer elo le mihim jong ti tawte ki khan pha na chu itabang aga hung hlungam chon sit man chu thi na hi ati ngai lut pathin atun so na athing tia ki wa choina muna chun gala su tan pathin to ki khanna su tan chuting tale ichi gal je chun thina man ho ong lung ta nei he chun pathin in lucifer chu phat sot pita alung haina dingin chance ani pijong le unpardonable committed sin abol ta ze in vana am hoding mun umlo hilding in pathin in lucifer chu ai nol hatan he chu hi chi lucifer chun vana kinol ha zo chun pathin ado na le a thang tom na pathin thil sim zo si chunga su sit te na dingin ama chun hi chi agal chu leisit pum pia hin a the chan su ke ta nei hi chalai ta chun pathinin leisit a hin sim tha tan nu pa ma sa pen te ni jong a hin sim ta na he hi chin nu pa ma sa pen te ni to eden ho na pathin ani ki wa khom dan hi vet nai le perfect communion kiti chu kitchen ta ne nei we adei de phat anop no phana pathin to ani ki mu ta ani kholim theu physical presence mo mo pathin to ani kholim thei lon hitta bang opportunity le chance on nei lon ai a hin la vana chon sit in bol do a gal hin pan do pa chun pathin lung chang su khan ding le pathin lung han na ado na pen chu su zau theina dingin athil sim ma sapen no pa ma sapen te ni chon sin ane kai thata na he ye chun hi chi te ni no pa chu pathin to ki khan sa te ding le pathin do sa te ding in chon sin a hin lem thatan diabol chu ichan ham khat ang lo hing tan ye chun inu I pau ma sapen te ni yong chu hi chi eden huna kon chon sit jen no da nom ta na he vana lucifer ki no da bang chun amani jong iden huna pathin ang sunga kon no da om ta na he Satan pa jong lucifer itiu yong chu vana pathinang sunga kon no do min adam le eve jong iden huna kon chun pathin ang sunga kon no do nom ta nei Satan in jong pathin to ki mutu na opportunity chu alha sultan mi min jong pathin to ki mutu na opportunity privilege anei pen chu alha sultan nei hit ya chu alang
alanga vana gal ki sat pen chu tuai lei si jong hi setanin ahin nu na dia heida cho ahin the chan su ai ta ne ka so pitio ya cho setanin sim tira pathina dawa chon sit in pulut a mihim te ki san ain su kha a thil siam zo si ki san ain su kha a ki patna hi van pathinin a main and object a goal to be pen a hin nei chu vanui lei sit pum pi le a thil siam zo si chunga chon sit su mangding chon sit ba su ngim ning ti pathin plan lin pen hong zingai tan hi chu plan of redemption ki ti chu hi chi plan chu hoi lai muna pathin a gon ham vangam heavenly sanctuary tiu van hobu elo le van hoin kitia cha pathinin hi chi mihim te hu do na ding plan ha hin gon he ka so be te ho hebrew bung get chang ni ho isima thupun mung sigi chang som na nga ho isim ti ngai le van achun na mihim tun do hilo pakain ama khut nge la atun do mun thinga chun hachalia pang thim pu inei juwe ti chu ki chen ta van achun pakai jin mihim te hu do na to na mun van ho bu me ti ki chen ta imu sa he hi chu supreme operation centers of heaven dia jong ki sei ji he hi chimuna chu pathinin mihim te hu do na ding le athil siam zo si chon sit a ko na hu do na ding a hi operation program zo si chimuna pan a chu ama hin to gun a hin si me ya chu hi chi heavenly sanctuary elo le van ho bu a ko na pathinin hu hing na to na pen hi i he thiem thein di wa his to miniature elo le alim le agong pen jo leisi na e ho mi hem te la a hin pu lo na pathinin hu hing na to gon a hin sim nan pai he thiem thein dinga asu te ami masati ho ani man sai hiya chu david in sam som sagi le sagi chang som la thum na muna chu wo pathin na lampi ati cho na hu hing na lampi sei na he na hu hing na lampi chu mun thing ho bu amme i pathin bangwa lo pi koi ham ti chu david in kitchen ta ani sei do jing chu he ka so pi te ho hiya chu tu nya pathin mi him te hu hing na dinga na to na bun hi chi ho bu system pa hi vana ta pen chu leisi na alim vet sa dinga ni ball pen hi chi muna panai hu hing na thu lo pi ta na pathin hong kila namun pathin ahong zidan thu kitchen ta ani zil chen ningo hi chi lai lei tu la thilapu hong hi thilha ai mo nge diabol ki chip na hi mo ti ki chin ta ai het khan sa di wa hi chi pathin mi him te hu do na ding nga plan asim na mun hobu chung chang tu dol atu simi hi tin hong ki panani bible kum sang thum le zanga ma sang chun pathin mo si hi nga hi din se jin he exodus bung som ni langa chang get Israel mi te lai lunga ka chen theina dingin ke ma din hobu khat sim sa in hobu lim dol le athil kiu ding dol ke man abon sa nang ma ka vet sa dung ya chu nang hon na sa ding wa hi ati chu ole hi tia chu pathin mo si hi nga hobu asa sa dinga ki chen ta ani se in hoila ya hobu lim chu pathin mo si ne vet sa chu ting ta la asim dinga ni se ham Hebrew bung ko chang som ni thum som ni le li ho isima hele hi chi je chun hi changa chu wana thilim uma chu hit yai su thing ding dol mong a hi van thil ta howang chu cheng sanga long thana phozo chi a su thing ding dol thu a hi ata be lima khuna ki sa hobu a chu krista lut a hi pon a hin tun e ho zala pathin anga ding in wana lut joy ki chen ta hi cha bible chang chun wana hin hobu lim ta be mosin ani sa pen chu van alim ta thil kiu ta ho omme ti ki chen ta e mo sa win hi chi van ho bu amuna chu pakai krista chu lut he ya ki chen ta sai in ya chi bible chang e hil no mu chu heavenly sanctuary van ho bu itiu chu ammo mo ti ki chen ta e vet sa in azong jong isim kit tawin khap isim kit le hin hebrew bung get chang ko na chun chule mi him tun do hilo pakai tun do ho bu ta be le mun thing la chalia pang thim pu chung nung inei ve van ho bu ta be mun a chun krista thim pu chung nung inei ve ti ya chu pathin thu hin ki chen ta van ho bu mo mo ti ki chen ta sai ya chu chi nil gul chi hilo hi lai e hi chi vana ho bu ta pen chu pathin in a blueprint chu mo si hi nga ni pi a hi chi lim pen chu lei si na sim ding a hi ani ti chu mol chu sinai mol chu nga cha ya chu mo sin jong hi chi lim chu a hin choi tan israel mi te kom a sein pakai ho bu isa diwa hi ta banga isim diwa hi ta lim le agong ho thil kium ding dan ho furniture lim ho cha vet sa a sei so ke cho ai ma israel tem phat so ta do dal ve ti cho asanom po ve ti cho
yang le mosin ki chen ta hin sei chen phanin izir cha te jong mosi thuin ngai tawin pakai hobu sading hong ki gu tawin a he ye chun exodus bung som thum le gup chang nga chang sigi simai le chuin amon mosi hi nga mi ho hin na to na dinga pakai thupi sanga tamzo a hin choi tawe a hi ati we chin mosin thupi apen hi chu amon gi bu zo si nong ho pasal hen nu mai zo la koi machan mun thing na to na adinga i macha tu be da tawin ati hi ji chun mi pi chun thil tu anga tawe aje chu athil nei ho chu na to na dinga thing set up wal set ai tai phat sort pita sanom lawa omu a hen la ong nok ta phat wa chu ane go ho thing ho isa kai ho a hen tu khom wai le na wal jeng zunga tambe se kina mosin phatan te di pi ke ta cho ai le hi chi hobu sa na ding yong chun mosin thing team ball team elo le thil sim team architecture ti daw tina amang cha in hi cha lam kai chu ko hem ti le exodus bung som thum le gup chang khatna bezalel le oholiap ai mang cha in ama te ni to chun mun thing tun do na dinga pakai jin alung sunga thil ball theina le chi na chujong le aki bowling dol het na api pasal akai jin pakai thupi changsi dung zu ya banga chu ato diwa hi je a hin ti ta cho ya chu main carpenter ti do mai lo le main this ipa a in sadinga hong pang pen chu bezalel le oholiap a hi ti chu ki chien ta bible ai sei pi hi ti chun pakai ho bu mun thing chu a hin sata bin he ai le hobu lim le agong a hin sa do pen chu itabang ham alim itabang ham hi cha alim imu tabang bang hi hung iding a hi ai le hi chu itabang ani sa hom tia hi le portable structure he ti chu dop le thei na chun le thei lima ani si mo in anin a chu rectangle shape ki si ma in athum na chu hi chi athil sim penu pakai hobu chu fit som nga la nga saw avai lang chu 18 feet chuting ta la atun lang chu 18 feet ahin a he alin a chu athing man ho hi sinail hanga thing kitam mu pen acacia wood kiti ho he ni man ho hi e chuting ta la abang a khum kiti ho zo si hi sana le dangkang na dangkatui ho ngana kilui zol ngan ani in aban ta le pun dala ni man ho hi kel ngui mul kiti ho ai lo le kel ngui vun kiti ho na kel chavun kiti ho hi ani man ji ho hi e aban ta le hi chi pakai hobu asa penu hi kot thuma khom khane ti cho akhat na chu kot yert kitin hi chu leitul na ani na chu holy place akitin athum na chu most holy place mun theng chung nong kiti ya chu kot yat leitul ti penu hi spiritual ai lo le pathin to ki mu tu theini na thiem chan na kitin holy place iti penu hi pathin to ki mu nai be che thin dinga sanctification akitin most holy place kiti pathin kom hlun namun glorification kiti chu hi chi hi part 2 langa ki chin ta hinjil chin be diwi hi chang si process ai mun thing chun ngai israel cha te pathin to ki mu tu na ta chun hong thei cho pakai ami te to khom ding anuk wal je achu hi tabang thil he ani go ne ai wanga eden hun tabanga cha ni thei ta lo ai stone sit pathin le mihim ki ka stone sit ta ya chu adam le eve banga chu pathin le mihimi khom thei ta lo khom thei izang lo pathin khom thini ning lampi chu alternative agona a hin ngai to ya chu hi chi hau bu hi pakai to ami te khom theina ding mo ma pathin in chen gon sa cho hi chan ya chu pathin ei ngai lu na cho na ka so pi te ho pathin mi ngai lu na lo pi mo mo ke ma ka mi te lai longa ka chen theina ding in hi chi hau bu chu sai na ti cho mo si ko ma chu i chan ya pathin in lung hal tam na pathin le mi him an ki khan hi i chan ya pathin pu na ni ta nang le kin khu he phapon nang le kin pathin to ki khan naw nai sapon pathin in wang na sa ji pathin lung changa to khai hi ya chu kami te to ka chen khom theina ding tia chi ani sa cho i tem kha ka ge la ka nu gui bing ji cho pathin hi chan ya ai ngei lut na na lo pi ka sa ma ji ngai ya chu hi tabanga pathin ami te to ki mu tu na dinga mun ani gon pe nai pathin hi tabanga hung ji ham na pathin hi hung mo hung ji ham leitu la banga khu de hi chini le khu chini le ki ho mai me pathin hung mai the ham i chi hin ki chen ta pathin hung dan hi a thien tho dan a lo pi dan systematic process hi dan ki chen ta e hil chin di pathin ahung the pathin ahunga
chu tiếng ta ni tina pathin to mihim te ki mu tu ni nga pathin hi chi kathum courtyard holy place most holy place ki tiani siam sa hin hi choi pathin to ikimu tu theina diu mun thum ho cho hi in hi chi akhat khat ne ve hi ti we mas pena courtyard ki ti leitur hi chi munai thil kiu ni om he pumgo thil tu mai cham le kung tong khut sop na om hi e hi chi pumgo thil tu mai cham halwam na pen hi alit dan asaw dan hi fit sagi le ke he ti chu leng and white so tiang tal a khum ning lia hi saki ki tung he ti chu hi cha hi a purpose su ke hi chu so tiang ta le kung tong khut sop na mai chama hi thim pu na to zo ting le hi chi kung tong ai ki sop thing na to chu hi chi a symbol a representation do si part 2 te ki chin ta inside dio to hi courtyard holy place most holy place nga chu EPP furniture ham ti ho izil phat diu a first pena mi chon si kha chu pathin to ong ki mu tu thein ni nga a hin zot pa ma sat pen chu hi chi courtyard lei tu li tiu in hi chi mu na chu pum go thil tu mai cham le ban ta le hi chi kung tong khut sop nai he ya chu hi chi mi chon si chun hi cho chu EPT hin palgal kaya na ban ta le pathin to EPT ke ka chu guizop na hum the ham ti ho yo pa tu na ting le inzil dingo aban ta le ani na holy place akitin hi chi alai pa hi a hi e blue curtain ki ka sung hina thick curtain ki tin blue and purple and scarlet color hi cho hi pachinin hobu mun thinga aniza color ho chu hin thu phun na hui sim ki tinga le babylon noti nu chen hi chi kala lo ha ma ki van na dinga mat ki cho ya cho choyong hi thil tam ta het chin ding om hi aban ta le hi chi pun dal ke khai ho hi thing khom nga a ke khai he ti cho hung from 5 pillars of acacia wood plated with gold and bronze ati cho na sana ki loi chu ting ta le sumenga ki loi thing khom acacia thing ho a ke khai he ti cho chi mun thing sungai aban ta hi chi mun thing holy place iti sung curtain blue color le purple color ke ka sunga chu EPP furniture itia hele not langa hin changha ke koina me ti chu salam hin changha ke koina min hi chu 3 feet long ban ta le 1.5 feet wide hi chu ting ta le south lang itiu anui lama hin menorah meiwa khum se gyomin hi chu 24 into 7 hours a olive thawa kong jing a hi hi ti ho zo si abat sana su ke abon sika krista hin khule christian hin ku doi nangan ki chin ta in mo su ke dio he ban tale azo pun dal mai tio asung lang pun dal mai a chu gimnam ti thut nam he chi anu kha pe na lim he ichi thil kiu thum hi hi furniture 3 furniture hi mun thing sunga hi ka so pe te ho ni cho hi abon sika abat sa na yo si part tu ting le izil dio he ban tale athum na most holy place mun thing chung nong kiti hi chi square room 18 feet high deep and wide kiti chu chi cho ding tal hi chi most holy place nga hi koi ma cha lut theilo thim pu bo se thim pu chung nong bo se hi kum khana khat be se lut thei chu just imagine hi chi mun hi pathin hung kila na se kaina glory iti now na pathin me ya hung kila na mun pathin lo pi ta hung kila na mun hi chi mun nai thim pui kum khana khat be bo se lut thei di chu koi ma cha mo lu lut theilo alu kha atong kha athi di yeng aye chu pathin na chu thi ngai iti phal a lut jiam day of atonement iti ni khuwai chai lut ji pa tu ting le ki chin tai sei chin be dio chu tu nya hi alim agong dan le a process dan pa chu he chin ma saw de ka ti chu beginner knowledge pen chu na he chi ma sai ti ve tu nya hi day of atonement ti ki thoidam na ni khu ting lep se lebo thim pu chung nung hi mun thing chung nung pen ai lut thi koi ma chadang lut thei lo he only thim pu chung nung mo lut thei ai le hi chi mun thing chung nga hi ipi umam only one furniture me ti chu hi chu pathin ki tip na thing kong cherup vantil ni kim ve chi alit dan hi 3.75 long he di cha ban ta le asan le avai chu 2/4 feet he di cho na ai le hi chi thing kong sunga chu ipi umam thing kong sunga chon 10 commandment me ti chu ban ta le Israel 10 anini azio mana ki tiong chu na khut dim khat ame ti cho aban ta le ichi thing kong pang langa chun asung hi lo apang langa chun Israel te dan pi ti ceremonial law ki tho cho me ti chu aban ta le pha cham khat zo langin ichi thing kong sunga chun aron ting gol jong ki koi ti chu
hi cho hi pathin thing kung sunga no ma hi chi chunga hi pathin hung kilang ji he so pi ti ho hi chi mun thing chung nung pe na chu pathin thing kung ma hi chi pathin thing kung a chu pathin dan tu thing ta dan tu som chu ma hi chi pathin dan tu thing alai ta chu thu pi poi mo pe kha kit cho only holy ati cho dan thu dong ko holy ki tinam khapon dan khat sia khon holy ki in you to remember to keep the Sabbath holy ati to remember hikit na lai na abang ta the most centers of the 10 commandment hikit cho subject da ngai tai ayin la pathin hung kila na muna hi sum heti ka sai do no me hi cho jau se thu tai hin zil be di wa ye chan nana khangu do vin ka so pe to hi cho ai phate ke chai het chin wa pathin hung kila da la pathin hung ki phun na het thi ma le tu ho he phla me thi hi lo di wa ya cha pathin thua well grounded hi di ita asnau dar kya ki bul phu di ka de ja tu nai chi pathin thu basic apana kan hil ni we ya cha pathin thu ngai zo sin ki chen ta na mu chin di wa iti chu ni in ya chu pakai jin mo si nga hobu ni sa alim le agong le asunga thil ki koi zo si le abon cha vana blueprint avet sa tabang pen chu mo sin ahin sa chai tan ahin sa chai pha na chu ipiditam pod do bu bung somli chang som thumle le pa som thumna nga chen simale hi chun hobu ho khom na ponin chu meilo min ahin khon pakai lo pina chun hobu cha dip ta na hi chu in mo si chu ho khom ho pun ina chun alut thei ta pon a hi ai chu meilom chu om dan tan pakai lo pina chun hobu cha dip tai amen hi chui chu pathin hung dan chu ka so pi tyo Israel cha te ani villa chu pathinin leitula ki zong le ding ma hung mo kum ha lo he ke ma kong tai mo ti lo he pathinin kami te to ka chen khom na ding le ko thein ni la kami te to kimu tu thein ding in hobu sa na ti chu na hi chi hobu cha sa me lo systematic ta la process ta pathina sa court year itiu muna chi chium ding aban ta le chi court year a chi mi chon si hi cha chu hung ding ki ho next process ai zil diwin aban dal mun thing chung nung aban dal mun thing hi chu mun a chu pathin to ami te chu ki mu tu dinga ki gut na khon te le ki gut na lo pi ta ki su thi na lo pi ta ne wa chong le ain sa zo zo wa pa kai lo pi na ong ki la anyang chu mo si jing yong lo the lo ti hi chen ya chu pathin lo pi na chu zabol ta le thing ta ni lấy tu la ke ma kong tai ta ga zon le thi chi lo hil khat chui ki chen ta pathin thun lai mona chai mo so ai le ka so pite ho ni ta bang ta pathin lo pi nan hi chi ho bu cha hit kim bela pathinin a hin thin suwa pathin le ami te ki mu tu thenin lam pi chu ki gong tup le na ki man saung hi phana chu pathia asunga na tong ding thim pu jang koi jna he hi chi thim pui thim gaw jang hi ai cho pathin to keu thei chu thim gaw jong in aban da ho bu ana tonga kingan se ya chu thim pu jong ki ti hi chi mihim te ho le pathin ho ke ka keu mat thene ninga chu pathin hi chi ho bu chu thim pu na tong dinga Aaron hi ko mosi so pi pa Aaron served as a high priest in the sanctuary hi chi muna chu pathin Aaron chu na to sai ai le Aaron ki ti pa chun hi chi ho bu chu abet ko la mi chon si ho pathin to kinai lut theina dinga chu amai ni tina kina bol dan jang injil diu na lai Aaron chu thim pu chung nu na tongin avan chu tu pat pun name white linen garment so na aki sila he ti chu aki von he ti chu aban ta le pathin ko ma chu hi chi ho bu sunga cha lut ding ting le ha ta ki su thing na ne he ti chu hi chi ki su thing na ti pe ni ata sa se avon se na lo lung thim ta sa hagaw abon kya su thingai di chu chon sit na ne ya jong le ama jong thi the di chu ya chi ki su thing na lo pit anai de di chu aman ta le alut ding ting le remove sandals na pam langa pan ai lungsung su khat lungsung sunen thei thin mo sa thei chon sit ho jo si chu da la vet sa na in hi cho chu Aaron in asen na su la in mun thinga chan lut ji hi chu ting la chan ama hin hi chi boy tong song kholi tiu blue color hi chi pen akya azin na a khona chun da cha niu kha ke chei jin hi chu ting ta le a ling ko wa hin Israel phung som le phung ni min ki ji na sa khawlim tabang elo le poster lim tamang ke tai effort akitin hi chu
akita ay diso aling kote niya hin hiji 12 tribe of Israel in pibat samtia le sitin nam tin zo si pakaya nga team chan na thading mihem zo si nga pathin hu na na to nan vet sa na hung hi this 12 tribe iti cho aye cho 12 tribe of Israel kiti pathin cha sai na cho hiji pathin cha cho ko hung hiya spiritual analogy a chu na New Testament cho pathin cha cho Krista ti sanal hat do zo si kerngui ti sanal hat do zo si hiu ti nai cho ya cho 12 tribe of Israel kitin chitin nam tin pau tang vanui corning li pathin mi ngai dam theina cho bet sa nai mi zo si chunga pathin mi ngai dam theina cho bet sa a he chu tieng ta le thim pu chan om pho ane ti chu hi chi om pho cho sung man tam chi za chom ki be he ti chu na breastplate hung from shoulder by a coat of blue ati cho hi chi aling ko wa Israel phung som le min ki ta na hi chi khaw jang chong ki khai so om pho chu ki ta he ti cho tieng ta le ama hin lukop ka nga nei je ati chu ti ta bangai pathinin thim pu high standard ta mo pu na pi a mi chon si ami te ho to anum khom theni nga chu hi chi thim pui su thing na ani ne ya na ni to sa ji heti cho bo do bu bung som ni le chang som ni le chi simai le chule amon om pho chaw ku hole boi tong song kul chaw ku ro chu amon pat dum ki phe khana akan mat diu hi chu phata ki phe boi tong song kul kong ga chunga theina ding le boi tong song khula ko na chu a ki kan lo na dinga hi chi atwa ki vandan ki sei ho chu ya chu hita banga chu pathin thim pu chung chu nan to sa ami te to ki mu tu theina ding let me dwell ati chu na pathinin ka chen theina ding ati hi cha chen na so bulit theina jan chu pathinin mi hem ne ke ka intercessor ani pan sa chu hi chi thim pu chung nung chu ni New Testament yung simai le tu ai van pathin ang sunga thim in chan theina diu le ngai dam in chan thein diwa e ho ka palai na tong chu Krista thim pu chung in e ve ti hi lo na ya chi cho zo si tua Christian hu na to na zo si hi chi ho bu a ko na hi a blueprint izil do an ya pathin ki chin tai mo sa to ya cho so pitio hi chi ho bu a ko na hi Krista mi hu na lampi ki chen ta ki mu thei hi chi ho bu a ko na hi Christian ta san cha te yo se ki hil na a bon cha reference point zo si so ke hi chi ho bu a ko na hi doctrine di ta zo si ki hil na pathin a bon cha foundational teaching lo se koi so ke e wanga hi chi teaching hi tu like Christian tel adanga neglect pen the most neglected pen hi cho Old Testament hi tai ta gel ji na tu lai ho ki hil na dei ta poi ta mi tam ta gel cho e wanga chi pathir mi him te hu ne dinga plan and go na blueprint hi cho hi chi blueprint het him lo cho Christian ai la do na iti het him do ham hi chi a bul pat ong ke pat na tu chang yap Christian van ho ba mi him te hat dam na to na lampi ki het na chui cho I da na chui neglect thei du ham na hiya chu hi chung chang thu het him ting man ita san na very very well grounded hu hi di cho ita san ha khang khang ni cho ya cho hi chi ho bu chung chang iti pe no hi Christian teaching la hoi lai ho bu nga jong koi ma chan anong sei do tha lo koi ma chan jong sei khalo kil khalo ai wa nga pathin thudi ita phongjal ho bu sen a phun jing hi chi hi ya cho hi chung chang thui he thim jing dewa tu nya hi gun ta ingei wa na apart para kain sa ingei su ke da pa kaim na ka tim ni ai le hi chi thim pu chun hi chi ho bu sunga hi na to jing ai ita bang ma na ni to jingam itya hi le nitin kil heina omin aban tal kum hun kil heina omai hi chi nitin kil heina sunga thim pun na to ho chu jing kha ni la kil heina gan tham jing hi chi muna chu kum khat ling kel ngui no ki that jing hi chu mi chon sin an pui ji an ki choi ji ding na cho jong kit ting lai sil kit diu chu ban tal nol na bai kel ngui hi te te ngai chi kel ngui chu hi si nol na bai chun Messiah Krista e hu hing pu ve sa na ong hi dan ki chen ta en mo chen git diwe aman dal kum hun ki leina chu ipiham azon yang ka satan thim pu mun thing chu nga khat ve se alut na mun chu he chi hi chu yom ki pura ki tin hi chi ting le hin lut ji chu day of atonement it us na bandal thim pu chung nung bo se lut the hi chu chimuna hi chu ting ta hi chimuna lut ding ting la phat ta ki su thing he ti chu Bible thim hona seina wa chun hi chia lut ding ting le hin thim pu chung no aron jong a ke nga thi khaw kan ji he ti chu te ka na mga chon sit pi bang nei kha ong thi kha tai le a thi dan ong do ta lo le kai do jing ninga ai chu a thi dan kha a chi tai ti wa mi dang agar lu ki ong thi be be ki the hi chi om lo ne ninga chu thi khaw koi tho ji he ti chu
lo pi ta ni khun hi cho pathin to ki mutu ding alu na ni khun hi chu yom ki pur dei ki ti chu he chu ding ta le hi chin khu ting la chun palanga hi Israel cha teu se ki so thing na newa na Aaron elo le thiem po chung na to chu a to chai ta ka tau puma ani nga ji wai ai le ahung do ting le chun thiem pu chung na om pho chu avalap lap je ti chu pathin mi chon si ngai dam na vet sa nai cho a ki ngai dam lo pa chung a chun awa the poi ti chu chi ding le chun hi cho loi chu ani seli ji he ti chu hi cho yung injil chin so ke du chu advance be se nai po te hi chu he thiem pu in hi chi ho bu sunga ni ti na ki leina pen hi kum thuna ni sia bol in hi chi kum thun ki leina pen hi khat ve bo se chi chu hi het thiem da ka se e ai le hi chi pon bu pathin ho bu ki ti pen jo ka so pi te ho temporary an hi in Israel cha te aki chon namun le achi namun tin wa jo sun do ji ji wa gam thip gam hoi yan lang hoi lai mun yo an hun na tin wa hi chi hi asun do ji ji wa pa kai hung kila na dinga lampi ni tina chon sit ki theina ngai dam theina ani chan namun cho an hi jing ai ya chu pathin hi chi temporary ki sapen chu permanent asa do ding a dei jing ai ya chu akhang pathin ami te hin ahin vejingin David hinga ahin pantan David nin thing ho khol khomin asa do ning thilo si ahin khol sai ahin la aubu ta be sa do na dingin pathin David chone phalpon ai chu ama chu thi san su hat a khona thi san na hi in pathin ani phal tapon na cha pa hanga ka tun do dinga hi ani ti e ye chun first temple iti pen chu Solomon khanga ani ki tung do tan hi chu first chronicles som nil get na jong ki mo in pun bu sanga cho hoizo lenzo chating ta la ki jem pa zo thil ki ho jong alet a len thei ta na alo pijing chating dal Solomon first temple tiu hi chi kumjali sunga ding hi cho 586 BC kuma chu Babylon ten ani su si noi chi first temple hi hi le Solomon temple zo in aki su si zo in Ezekiel temple aki sayin hi chi hi Ezekiel bung som li le ni azong ki mo in hi chi Babylon swa omzo wa sa dinga pathin Ezekiel hinga vision ne pi khat chu hin a hin la agui lung zo poi aje chu Israel cha te pathin lung dei ne tu lo je ben a hin la tu la archaeology sona seina wa chun Ezekiel thim gaw in vision ani mu tabang ho bu kel kon hoi tam ta leinwa kon leidon om jinge tiu chu thil ki dang ta kha jang ji ai le hi chi zo hin Zerubbabel temple ki tin hi chi second temple hung ki ti e hi chi hi dauna tam ta ni thu puma Zerubbabel ni tun do in melma zit levia melma tam ta numin ani tinguvin ahin la akidawpin hi chi second temple hi ani tun do ai wanga hi chi Solomon temple sanga bang chu niaw zo ai tai song le Zerubbabel second temple pen hi mun thing chung nung itiu most holy place a chu pathin thing kum talo most holy place akiwa mai ta nei chi khangai aje chu hi chu mun na chu pathin thing kung hi ani mang cho na ya chu pathin thing kung umna anum thei talo he chule hi chi hi second temple te he chu in Herod lengpa pha changya num in kum zanga langa ni dinga hi hi chu zo chun Herod lengpa temple kin ong ki sein hi chu circa 73 to 4 BC ki ka sung nei in hi chi hi Herod lengin hi chi Herod temple ti pen hi azwa Zerubbabel temple second temple ti pen extension cho hi nai ahong extend part in 1,44,000 square meter a cover pha dinga ahin sa do he lai 1,44,000 jong hi velo chun thu po naung ki mu cho na pathin mil han do zan ho ki sei na khat hung kit cho ai la chu literal number ipon symbolic nga ki sei in pathin 1,44,000 bo mi han dingai po na he chong thil tam ta mai ai la Bible hi number hung ki ba le le hi dan pa cho ka information go na hi chule hi chi Herod lengpain second temple extension of ball pen hi tu lai American football field som ni la ko alit dan to ke bange ti cho aban ta hi chi second temple Herod lengpain extension of ball pen hi AD 70 kuma Titus in gimnai ta ni su si nei hi chi 70 kuma Titus in Jerusalem how in ailo Jerusalem temple second temple ni su sit pen hi a gimnai dan ne nom baile the great controversy first chapters the destruction of Jerusalem kiti hone simleu jan lawa law pijing he agim nei dan ku movie ki be bang ge asimnum ni simin lang the great controversy muntina free available along na modi wa internet dunga jang e chun ni simbin lekha theme thu he thei lungyal ki hongjep paule ham he thei hon ani simte te bin
AD 70 kuma Titus in Jerusalem asu sini gimnei mo man sopityo the great controversy ki sei tabang ko mundang lekha wan mu lo diwe ani simte te pathin thu Bible het thim na sang ta na pi diwe Bible simnom na Bible to kinai na pathin to connection za chumbe na pi diwe ani simte te first temple second temple mo wen to ai wanui pum pera nga chu third temple cho to a physical temple tio Solomon ni tun do building tabang Zerubbabel ni tun do building tabang hito ai third temple hum kitung do ding ham so pitio mi tam ta kinep nai cho chi ai la tu chunga hi chi ka subject pen pha te ke jana ngai wai le third temple ki ti hi pi se na ham Bible a kona ki chen ta angel chen ningu chong na mu so ke dio ye chen attention pi ti we Herod lengpa temple iti tawe iti 70 AD kuma Titus in su sit pen hi ipija ita mga thilgim nei ta ni su ham ka sopiti ho Matthew bung som ni leli chang ka char mi simai le su in jesu hoina kon apo do a chi le hoin a ki sa dan ho cha vet sa ding in a sei zo a hinga hungun a hi a in jesu na don ba za ba nangon hi chi hi na mu lo ham ke man ta bia ka sei pi ni ve hi ko ma hi sung su chim lo khat chunga khat ki sep thop him hum lo hil ding a hi ta jesu kristan gau thu ni sei pen ki chen ta edison ti kuma lungi a h Israel cha ten pathin phat atipi messiah hung chan ge ya pathin ngai dam na phat anti pi penu den ni hap ta som sigi pen chu hi chi khanga hung ki chai a na pathin ki chen ta a pin no op khum banga ve za op khum nen kanop na him ta Jerusalem akka cham zo nunga Israel cha te hi AD 34 a Stephen ani thi zo ke patna ki chen ta am hodinga thim gaw ki sol pi ta loading am hodinga vision ki pi ta loading am hodinga thu phone ki pi ta loading ya pathinin Israel ani vil na chu hichi 34 apa chane ka ani ki chai sa wanui pom pia ko hele krista ta sana ami hu ingna ta sanjo si chu pathinin spiritual Israel iti wa elole ta sana Israel dinga chu nam hlana ne la a mizo si chi tin nam tin jo si pathin ami dinga ain sim na hi cha chong ki pan hi cho thu hi ki che ta tu chung sanctuary ko na hi in mu chin doi ye chun hoi ta ke chan attention pi dewen pathin thuini ngai jing do pa kai mina ka tim na hi we ya cho hobu bi ki sei nam chule ipija ki bol ham na pathinin wana a hobu pen chu leisi na he a hin chun gut a hi po in hi jong le mi him te hu do na dinga plan of redemption chu so na dinga that sa na dinga blueprint i het team na diwa pathin hi chi hobu na a hu ina na to agun pen hi imu chin theina diu le kinep na le lungmu na imu chi then wa hi chi thil ani go nai he ya chu hobu na to le thil bol hoin pakai mi hu na lampi chu eptv sa ham chu ting ta le sina hobu chun vanam hobu ta be ichana gil ta le thu ta e hil chin pi diu ham vet sa na e pi dam tio hi election wa ban mana hinjil so ke diu he hi chi pha ta ke cha het thim nong wa chu lei tu la ho ki hep la thei chi hi lo diu gmf de pathin hung ki phun nan to hi chalaya pathin mihim tel ong ke phun dan pros na systematic way of God approach to human being ban tala pathin mihim te dinga to guna sim dan chuting tala pathin hi purpose nei lo bia le sina hung mo hung hi lo dan mihim te hu do ni le chon si su mang na ding jinga pathin hi akisa buidan uki mai le gal je mai lo mihim te hu do na ding vanui pumpi hu do na dinga pathin akisa buidan chu hi chin ki chin tai mo sa oi leitul ka mai leitul khalbul lo ka mai ya pathin ki sa buina kham chu hilo hi la he ka so pi ho na hi chu ki chin ta tu nai mu chin sau chu hin part tu nai ki mu to ki dingo pathin bon chan dam nai pi win tin tu nai sei do sno hi phate ki chan revise bol ki ti win ho bu chung cha pathin mi hu na pa hi phate ki chan a basic knowledge chu ki mel che ti win pa tu ting le lu thu jap ki de ka sei do nom he pathin pa thei bu ke taw hen